المسار اوفيشال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موتي فارو جالتو توكو توري نما جيراري إسا فارسي فواكن توكو إسا فارسي جيراري تولچه فارو إني فارسنان موتيچ نما كنن جالنه غرو فارو جالته جرا من دوبا بهي بداسا نما كنارارو هرّي كننيف namichi omaan dubbanne raroo inni badhaasa kenneef alatti bahee uffatee ala dhaabbata. Haati manaa mootii yoo isiin gadi baatu namichi raroo harree uffatee ala dhaabbata. Haalli kee maali ka ati akkanatti uffattee as dhaabbattu jetteen? Irra jabduu geeraraatiin irra jabaa uffata mootii shallamame jedhee akka namni marti arguuf dhaabbadhe jedhe. Rifattee haati manaa maqaabadiin nutti hin deemini jettee meeshaa sanirraa fuutee maallaqa kennitee ofirraa geegessite. Kulliin nama boonuu booddeen salphina. Boonichi rabbii qofaaf mala. walaa tusaccir khaddaka linnaas walaa tamshi fil ardi maraha. Boqoo kee hin dabsin namarraa. Tuffii namaa fuula achi guurtee laaluyyuun sitti hin ulfaatin. firinxiixaa uftuulaa dachii tana keessan deemin. Rasuuli Rabbi alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan. Hiika boonichaa yoo himan baxrul haqqi wa gamxun naas. Haqa diduu fi nama tuffatudha. Waan sanirraa hafe uffachuun bareeduun tolina Rabbi sitti oole mul'isuun kun yoomaa miti. Rasuuli Rabbi alayhi salaatu wassalaam uf gadi qaban. Haga tiifattoonni baadiyaa yoo dhufan sahaabota isaatiin adda wallaalanii ayyukum Muhammad, isin keessaa Muhammad eenyu? Aga sahaabonni jettee gaafattu takka uffata addaan qaban namarraa adda bahanii miliketa addaan qaban ture. Salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi. Rasuuli Rabbi alayhi salaatu wassalaam samii torbaa ol deemanii turan wayta salaata fuudhan san. Garuu samii torbaa ol dhaquu san hin dhaadanne Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi Yahya ibn Ma'iin namni jedhamu waan jedhe waggaa 50 Ahmaditti saahibne jedhe takkaa uf hin dhaanne jedhe Imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi. Namni uf dhaadu booddeen isaa salphina ta'e. Fir'aawun aangoon uf dhaadee xumurri isaa halaaka ta'e. Qaaruun qabeenya nuuf dhaadee xumurri isaa dachiitu ittiin cite. Ibliis anatu Aadamiin caala nuuf dhaadee rahmata Rabbii irraa darbamuu mudate. Tola Rabbi si bira kaayyatee nuuf hin tuulin. Wamaa bikum min ni'matin famin Allah. Qananiin isinii oolame hundi Rabbi irraahi. Kallaa innal insaana layaxgaa. Ilmi namaa kun jallataadha wasana daangaa Rabbii kana hedduu cabsa jedhe Rabbi. Keezii duuba laali arra'aahu stagnaa. Hiccitiin isaa sababaa lubbuun isaa ta duroomte ta'u daangaa Rabbii darba jedhe. Hin boona ilmi namaa baa'inni isaa jedhe Rabbi. Tola Rabbi sitti oolen boonu osoo hin taane haala mijeeffattee isa gabbaruu gabroota irratti uftuulu osoo hin taane Rabbii keetii gadi godhadhuun dhaamsa kiyya. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.